अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या आंदोलना उपरांत सध्या गोंयचें राजकारण बरेंच पेटलां. फाटले 70 दीस जावन सुद्धा महाविद्यालयाचे विद्यार्थी मंडळाक सोपूत दिवना म्हणून अभाविप म्हणजे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेन आंदोलन केलें. ते चळवल्या जाल्यार विद्यार्थ्यांनी कॉलेजीन घोशणा कश्यो दिल्यो म्हणून राजकीय पक्ष सध्या आरोप प्रत्यारोप करपाक लागल्या. आरोप मुख्यमंत्र्या मेरेन पावले. फाटल्या शेनवारा अभाविपच्या भुरग्यांनी झेवियर कॉलेजीन धरणे धरले. एरवी विद्यार्थी आंदोलनां गोंयांत तशी नवीन न्ही, पूण हे वेळार मात प्रकरण वेगळ्याच वळणार गेले. भुरग्यांची मागणी आशिल्ली की विद्यार्थी मंडळाक सोपूत दिवचो. प्रिंसिपल मेळपाक सोदिना म्हणूनय विद्यार्थी बेजार. हांगा मेन सांगला की डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान आमकां ट्युजडे 12 मीटिंग दवरला प्रिंसिपलाची प्लस आमचे 5 काउन्सिल मेंबर जे कॉलेजीचे आसतले ते. आमचो हो डिमांड जाल्लो की आमचे इंडक्शन जावंक जाय. त्याचो आमकां प्रिंसिपल 4 वरां जाली. आमी एबीपी म्हणून येयलेले तेन्ना आमकां प्रिंसिपलान अजूनय एड्रेस करूंक ना. सो होच आमकां फायनल डिसिजन दिला प्रिंसिपलान आमकां उलोवंक ना. महाविद्यालयाचे मॅनेजमेंट विद्यार्थ्यांचेर बेजार. सांज वेळार महाविद्यालयान एक व्हिडिओ काढून अभाविपचो निषेध केलो. मात भुरग्यांच्या मागण्याचेर महाविद्यालय शांत. एकूय जाप ना. विद्यार्थी मंडळाक सोपूत कित्याक दिना हो विशय मात कुशीकूच उरलो. As administrator of St. Xavier's College, Mapsa, I would like to put on record the unfortunate and unprecedented incident that took place on the college campus today, 21st January 2023. I would like to state as follows. Around 10:30 a.m., a group of youth comprising of boys and girls, of whom only 3 were students of the college, entered the campus shouting political slogans and also abusing the principal, management and the staff. The management then called the Mapsa police to restore law and order and ensure safety of our students. Even after the police tried to calm them down, they continued to shout slogans and create a ruckus. Being an educational institution, we categorically state that St. Xavier's College condemns such unruly behavior and request all our students to dissociate themselves from any such unruly activities. जेन्ना आंदोलन सुरू जाल्लें तेन्ना पुलीस हाडून भुरग्यांक भायर काडले. मंगळारा एक बसका घेवया म्हणून मामलेदारान सांगलें. पूण ह्या सगळ्या गजालींचो फायदो घेवपाक भायर सरले ते राजकीय पक्ष. राजकीय पक्षांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर निशाणो साधलो. St. Xavier's College, a premier educational institution which came under attack by the Abvp, creating panic among teachers, students and members of staff, is unacceptable and deserves to be condemned by one and all. The unruly, aggressive, abusive and threatening behavior of a couple of students under the banner of Abvp and the silence of the Chief Minister, who is also the Education Minister, on this episode for over 24 hours is questionably shocking. The CM should understand that the education is not only imbibing knowledge but imbibing discipline and molding the character of the youth of our state. TMC demands that the meeting called before the SDM at MAPSA not be influenced by the ruling powers. In fact, the SDM should come out with strict orders to see that discipline is imbibed in educational institutions and no such occurrence takes place in any institution throughout the state. आता मूळ मुद्दो कुशीकूच उरलो. झेवियर कॉलेजीचे विद्यार्थी मंडळाक सोपूत कित्याक दिना, विद्यार्थ्यांक मेळून मॅनेजमेंट प्रश्न कित्याक सोडयना आनी सध्या चलपी राजकारणाचेर झेवियर महाविद्यालयाचें म्हणणें कितें काय तांकां हें राजकारण आवडटा हाची जाप तांणीच दिवची पडटली. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज हब.